chi bai vek ule voin hi August ni som panga ani a voina senior department Zirlai te Zirle theih tur hun tha min siam saktu kan pathian a minglal iswa fakin omro se amen choli ma sa khan khotlanga kan chen pui ti hne na Kristian nun kan lan chhuat tir dan tur a chi sang sang te kan zir ho to a voina chuanin Zirlai somhni parukna rongbol na kunga Kristian nun dik tak kan lantir dan tur chungchang kan zir ho ve thung don ani ti chuanin Bible chiar tur hi pathum aron la chuaka kanom na hmuna te Bible te kan lo kol rem chang mai lo theia chuwang chuanin kan chiar chuaka nge o Johana bung som pahnih chang somhni paruk tu po in karong abol chuan mizui ro se ka omna a karong bol tu po a omang tu po in karong abol chuan ani chu pa in a choi moyang rom bung som pakhat chang som pali chuti chuan nangni gentle te hne na ka soi ani kei gentle te tir ko kani avangin ka chipui te ka thik tir theih ram na tur le an zinga then khat ka chandam theih na tur in karong bol na hi ka choi moi ani ti chuan Timothea thon ni bung khat chang som pakhat le som pani chumi chanchin thathu chu hria tir tur in tlang au pui tu a le tir kowa le zirtir tu a ruat kani chu wang chuan ani heng thil po hi ka tuar ni nima sela ka zak lave karina chu ka hria a hne na ka kol tir chu chumini atan chuan avong tha thei ti dik takin ka hrebok kan Bible chang chiarte lalpan kan zatan malmin som sakro se amen kaushan hi Krista taksa ani avangin a kaushan ta na rong kan bol ve na hi pathian rong kan bol na chu ani maya a shan pa in amimal ang takin le amimal thanem ngai na ang zongin pathian rong bol hi a har sa a kaushan kaltlang lo chuan pathian rong hi a bol tak tak thei lo ani kaushan mi kan ni na anga kaushana a pathian rong kan bol ve theina sang sang te voina hianin kan zir ho don ani pakhat na chuan rongbol na na te rongbol na na kaushanin anei heng pastor tirkau upa rongbol tu department shwai tu committee member Sunday school zirtir tu khuangpu darvo tu zaipol tholom khon tu roifa tu lashil tu le thil dang tam tak te po omang heng zong zong hi kaushan nei tu Iswa Krista na kan tho na kong vek ani heng mo phur na sang sanga te hian ruat kan ni chuan kaushan committee kaltlangin lalpan mo phur na min pe ani ti kan hriata phur taka kan tho apoimo hle ang kan hun theu zela kan phak tok le rongbol na om toka lalpan min kawa chuwang in rongbol na na ro pui le zo om tak thok tur in min kau ve du a kan tho ve phal hi kan lom hle tur ani chutianga atir tu le akau tu pathian za awang a thanem ngai taka tho chu Kristian nun dan tur dik tak ani ang ronti ni pathian hian a kaushan kan enkol na konga hianin atalen sang sang min pe thewa a mi mal tin meite talen sang sang min pe a chuwang chuanin rongbol na konga hian ate bik le alian bik ngai san tur le a han ngai san lo tur bik hi a om chuang lawa entinan tilai zirlai buwa kan mu ang kanin dar votu te po hi rongbol na poimo tak mai thok tu an lo ni reng ani dar votu in dar vuak lo chuan inkhawm tur ani em ani lovem ti in kanin zota mi pui kan buai noi mai thin ani chutiang zelin khuangpu te lashil tu te po an poimo khop mai khuangpu in khuang vuak lo chuanin khuang vo thiam ten in khawm na ate khuang an vuak lo chuanin zai hi a ti hlei thei lawani ti chuanin lashil tu te pon hlan han shila labu en lavin tui takin kan zaya nima sela khang hlashil tu te khanin hla shil ta lo se chuanin tunang laya hla te kan bai ha thlep lawa la sak chhuat thei mu mal te po kan lo nei lo thina chuwang chuanin khang te kha ahniam emo kan ti te kha rongbol na ro pui tak alo ni vek ani chuwang chuan kan mo phur na theu le kan ti thei tok theu thanem ngai taka kan ti thewa
pathian in kau shan kal tlanga mo phur na min pek te zaom taka kan ti hlo tlin khan kau shana rongbol tu na kan lo chel ve lo ni rek mai ni thing lian pui mai hian zar te na te nei ta lo se ami te tan chol ha damna atling thei ngai lo ani azar lian deuh te ate deuh te a in phan tro ka an na chor hlep hlep hian a hlim kha tam tak tan chuan ha chot na le damna atling thin chutiang chuanin kan telen sang sang kau shan ta na thenem ngai taka kan tho khom liam liam khan kau shan nung alo ni theia ti chuanin dam lo ten damna an lo changa ti sa le thlarau na na ve ten chol ha damna chakna laknan an lo mang thin ani chuwang chuan kan thei tok le kan tlin toka tu ma in sit mai lovin thei top chu a krista hnung zui tu dik tak kan ni zia lantira rong bol na konga ke kan pen tlan dial dial a poimo khop mai panni na chuan rong bol na poimo ro rel na kau shana rong kam bol na tur cher chhuah na le ruah man na chu ro rel na ani tlat awangin ro rel na chu rong bol na poimo tak ani ro rel tu in taima takin rel ro si ati angin eng ro rel na a po ni se kau shan that na tur le ma son na tur ngai to in taima takin ro kan rel tur ani a mimal emo chung komal emo that na mai ngai to lovin kau shan le lalparam ta na ngai to na sengin ro kan rel tur ani ro rel bo zui na konga te ro rel na a kan soi mi sha tur chi le chi lo thliar thiam lama te kan du dan atluk lo pu a ro rel na in a pas to chu phur taka bo zui ko nga te kau shan nei tu I swaril ru tur ngai to chungin le thlarawa alo chen thei na tur kau shan bua sei tu tur kam ni ti in she chungin he rong bol na na hi Kristian un moi tak nen kan tho poimo em ani ron ti ni pol ni emo kau shan ni emo ro rel na mun hi poimo ber maya tam tak phei chuan ro rel na mun hi rau lai ber ani an lo ti thin ani kau shan kal zel dan tur le ma son dan tur kan soi ho na mun ber ani a chuwang chuanin ro kan rel na hian kau shan kal zel dan tur thui tak a hril thei awangin uluk a poimo khop mai ngai danin anglo tak tak kal khom thin te kam ni a then khat tam tak te phei chu kan ngai dan le kan du dan te atlang lo awang a malak na ko nga te mala thodu lo te kan omle mai thina khang kha apui tling lo zia em maya kan ngai dan alo tlang lo ani po a phur taka tho thei zel hi mi pui tling zia ani a ro rel bo zui na ko nga tai ma taka tho hi krista hnung zui tu rong bol tu zia ani ti kan sia reng poimo hle ani pathum na chuanin thilpe ka rong bol na kau shan ta na thilpe ka rong bol na hi mi tam takin an she fu lo fo thina kau shan shruai tu te hne na pe angin anin ngai fo thin kau shan ta na thilpe khi anei tu lalpa ta na pe kan ni ti kan in sha reng apoimo a chu ril rungil tak chu Kristian nun dik tak chu ani kau shanin ruah man na siam angin soma pakhat chu pek tur ani a mani du dana lo po thena lo sem kwal mai te hi Krista zui tu Kristian te ti dan tur ani lo kau shanin arua man anga pek mai hi kau shan nei tu Krista lom zong ani ti sha tur ani target le thil tul dang kau shanin min tuk apiang te phal taka kan nei ang pek hi Kristian dik tak chuan ati tur ani khovela hian kau shan chau ni lo eng pol po hi din do ni la in enkol na tur le in rel bol na turin sum kan ma mo vek maya sum le pai tel lo chuan kau shan po ni se pol po ni se akal thei tak tak lawani chuwang chuan sum hi kan ma mon asang em a kau shan pon kem te crusade te han buat sein han nei do ni la ama sabera chuanin sum a omlo chuanin ati thei lawani local atanga general thlengin in enkol nan sum kan ma mo poka chuwang chuan thil pek rong bol na hi apoimo em ya thil ol sam ang takalang ma se kau shan mangai na tak tak atang lo chuan thil har sa tak mai ani a soma pakhat te bu fai tham te target a tho lom eng mo local thin ang te hi a ui hau lova kan lo pek thin hian pathian lom zom tak ni in rong bol na poimo tak
kan hlen alo ni palina chuan thlarawa rongbolna ko shan chu Krista taksa ani a thlarawa pathian chena tura rem khom ani avangin lalpa thlaraw kan hne na a chen theinan thlarawa rongbol na hi Kristian ten taimataka kan tho tur ani chumi atan chuan ko shan thil ti sang sang inkhawm puite biakina inkhawm te le zaikhawm te pathian rong kambolna atana min kai shwai tu tur te le min tinghet tu tur pathian thu zirna Sunday school te hi atam the angber kan telin kan kai thin tur ani chu chu Kristian nuna betla tur thil poimo takani voin senior department Zirlai chu no pangtan chok ni lo anu le pa te tam po poimo hlom khop maya heti laya malma kan soi tak te rongbol na chi sang sang kan hlen tur te ro rel na kaushan committee poimo zia te le thil pek rongbol na ti te po kha nu le pa te tam po apoimo hle maya pathian rong kan bol na kunga hianin thil ti tur tam tak kan nei ni ti kha nu le pa te pon lo hre thar le ila a thome thlarawa rongbol na hi Pentecost mi te chuan kan nun pui fo a thale maya pathian thlaraw keimania a chen ren theinan chuan tong trai fo te kan mamo thin ani du dan taka phei chuanin abik takin a Sunday school department lam te ni boka Sunday school zirtir tu te phei hi chu tuya le thlarawa piang thar ngei ni thei ila no pangten Tumpui an ngai huna polo Tumpui thei tura kan in pe reng kha apoimo khop mai chu tiang tur chuanin tran la ila no pang cherpui tlin na konga zirtir tu ten mo na sak tak kan phur ti sha in tran han la thar le de ila no pang te tana enton tlak nun kan nei te po kha poimo khop mai tuna senior department te po hi kumlama chuanin kan no pang chialu tuk to lo tura ngaila Bible chiar te kan taima ka tong trai kan thla thlam lawa pathian tri tlat na ne na kan nun kan man chho zela tharau thiang hlim dong ngei tura thei top kan chua fan kha ka du hle ni ole khati zong kha voina kan Zirlai zir tur te chu ani a adu khop lo lai te le azo du kan nei ani pon comment lama khanin aleng vek ani ti sha ila tha ange voin kan Zirlai te kan han zir tak te lalpan malsom ro se amen